Wahai kaum lun urang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mubek tak ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mubek tak ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Wahai kaum lun urang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mubeta ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mubeta ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Kaum Wahabi lempat tebah kadi pegadah syariat Nabi, syariat Nabi kadi pewayang dalam sembahyang haram usalli. Syariat Nabi kadi pewayang dalam sembahyang haram usalli. Wahai kaum lun urang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mubeta ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mubeta ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Kan ku musubah dibanci tatar ura Jumaat, azan sekali talikin manyada jikun harum tar. Hanjir peingat ke urang mati, talikin manyad jikun harum tar. Hanjir peingat ke urang mati. Wahai kaum lun urang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mubeta ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mubeta ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Ikut ulama jikun kasesat muka umuhan, jikun Yahudi lutar yang tulau yang bersalahan. Hana sesuai dengan sunnah Nabi, lutar yang tulau yang bersalahan. Hana sesuai dengan sunnah Nabi. Wahai kaum lun urang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mubeta ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mubeta ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Lafai Sayyidina hana ajaran terawalapan, jikun Abu Nabi kanduri malur sangat jibantah. Jikun lemuhat moru wapasi kanduri malur sangat jibantah. Jikun lemuhat moru wapasi. Wahai kaum lun urang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mubeta ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mubeta ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Yang dimpalutu wahai sahabat tayu kutupan, handi paduli jarang membantah bapa gaba. Ilmu hana laga pencuri, jarang membantah bapa gaba. Ilmu hana laga pencuri. Wahai kaum lun urang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mubeta ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mubeta ikut sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Kaum Wahabi lebat tebang kaji pegadang syariat Nabi, syariat Nabi kaji pewayang dalam sembahyang haram usalli. Syariat Nabi kaji pewayang dalam sembahyang haram usalli. Wahai kaum lun urang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mubeta